ba bogadi ba ditšhaga TV yo a le dumedišang dikgolo kry kgolofelong ka dimeng jalo ka ke tsepisitse ke le boditse gore nna ke a nyadiša ebile ke a šatisa le a mpona ke le di montso tsaka ka monetso yaka bona ba sakela fase bona o monnatinati makoti wa rena o botse bona ditlhako tsa rena mawane makoti wa rena le ena le a mona solene wa di betsa o di betsa so re tlile go itsenya letšatši la lekgono le ena le ena kgolo kry wa ditšhaga TV mabotse nageng ya getso tšotšobetšo ke mabotse tše re di bonang gona motse makoti wa rena o reng le gone o re mosese o motšhe o reng ona I
ba kwela babogedi ba Dithaka TV ba re go monate gore ke re Daddy yena o reng Daddy o reng awa ke re thabile ka itumela ke kakana le monate a re ntsineng ke a leboga ya le ba kwele ke makoti wa rena le yena monyadi wa rena wa monna le sana le yena Kholo Gray gona mo kitikong wa rena o mogose le ntshwele na go le bosela manyalo gona mo go Dithaka TV re mabotse nageng ya geso re sa le gona Tšatši la ka le botse le ba roitša ka tše dibotse re leboga ba Dithaka TV re leboga kudu go tla lenyalo la rena re a leboga e re ke botšhomo wa destroy tša rena ka bareng ke ba bona sebe bona ba tshwanela ba re baby are you coming e re ke ba botše gore bona a efa le gone tšatšing la legoka ke tsene ba re are you coming direng ba tlhalosetse yo go bosekudi today yo ke mama decidileng gore lo apara this pink color ke color ya matse
Dithaka TV Mabotse nageng ya gešo. Mogadi wa Dithaka TV e be ke go file ena Malifu a re mogonyana ka baka ka go fa gape le Ruben le Rufase ba re mabone a timile go tswa go nna ke le Kholo Grey ke re awa re hlolega botse le wena mogadi mo ga ke tshepa gore tlo go ipsine ka lenaneo la lehono go fitlheleng gape re kopana bekeng e tlang go tswa go nna ke le Kholo Grey ke re ge bane o se opedisa mmino wa manyalo o ska tšhaba go romela di-video tša gago re tlo di raloka goba ge bane o na le lenyalo mo gae o ska tšhaba go remema rena ba Dithaka TV re tlo tla ra tla ra go thega go fitlheleng gape re kopana bekeng e tlang e re ke go laile ka dikoša tše di bosebose tša basadi ba di-handlaf tše ditšheu ka ditepe ke re ke a subela ke re ba ikwele tao ya mariri ke ba re ba ikwele ke re ke tswile
sa manyalo only on Itaha TV every Saturday at 6 p.m. Itaha TV, Mabuti nageng ya gešo.